Moloka tu hahu ceremonia no dar MC ita tenki garante ona katak preparação hotu fixo kalosona. Laron diak baita hotu ita sormal fali hahane channel alina freitas. Ho espera katak hau sorita bot sirau condição ne bediak tan ita fiar katak maromak ne grasano ne bensa na fating ham tu koita hotu. Diak maluk sira iha oportunidade honian hawa karakatu kuliah konaba oinsa sai MC iha itania office. Diak maluk sira iha oportunidade honian hawa karakatu kuliah konaba oinsa sai MC iha itania office. Atu sai MC iha fatine bedate importante mak tenki hatene objetivo encontro tema ceremonia sema katu participa iha encontros ka ceremonia hirakne i tambah idane iha parte oportunidade honian tambah ita koleliu konaba encontro iha office, então ita precisa hatene konaba encontro refere halau durante hora sira seda date mak sai agenda iha encontro refere materi hirak nebe mak precisa prepara semak sai moderador semak tein ka tauma tambah konsumo enomos kari kita precisa ajuda rumah semak bele tulung ita. Moloka tu hahu ceremonia no dar MC ita tenki garante ona katak preparação hotu fixo kalosona ka preparado hodiak. Beben sai MC ha office ne faciliu tambah participante sirane mesak emahusi parte internal date yang date. Meski nune no dar MC ita tenki diri si encontro neho profesional. Tambah atu encontro saída date mos ita precisa diri si encontro ne atu bela hodiak. Tambah ita tene katak profesional katak ita halao buat hotu tuir kenar kapadrau ne bemak iha. Tuir mai agenda pa master of ceremony nya. Primeiro automaticamente abertura. Iha abertura kita halua atu kuliah saimos konaba tema ka objetivo husi encontro idanenya. Depois oração. Tolu levang rumah husi diretor ka chefe no loke encontro. Kari que encontro mensal programático niang então bem dalam rumah lah iha autoridade. Maybe kalau encontro trimestral ka semestral ne dalam rumah autoridade siramos participa. Haula teni iha fatin seluke maybe wen hira hause halau hone kenar iha office iha encontro semestral ka trimestral sira dalam rumah autoridade municipal quando nie é tempo nia mos bela mai participa encontro idane. Depois de hato telefone rumah no halo abertura kari precisa bela halo foto hamotuk. Pois ita tama bai ha café dadernya. Café dadernya depende hari horas quando hahu tarde dia kliu café dader ka café loraik sirane halo 15 minutos de. Pois tamai apresentação sira. Quando tamai apresentação sira ne entrega ba moderador. Depois se moderador la iha, então sekalian kita mak se moderador. Tamane mak MC tem que preparado. Exemplo moderador la iha sekalian kita mak modera. Se emane bemak antes ne hatudona tu saino tulen pada hari hal ternyata niala mai saino tulen. Oke, itu sekalian bela saino tulen ou bela husul halai se maroma tu ajuda ita. Pois han meudian yang walu continua a apresentação parte 2, kari que a parte primeiro la remata. Pois ia organizado também o encerramento. Pois café loraik niang. Seluruh sing ida fo tempo ba moderador atu hato conclusão ikus no finaliza ninia kenar. Pois seluruh sing rua hato lefang rumah husi diretor ka chefe. Depois seluruh sing tolu lefuan agradecimento husi MC husi tarasik. Seluruh sing hat oração takaniang. Depois seluruh sing lima fahemalo.
MC kita haluha tu preparan keras kata ya parte oração niang antes ne precisa colheona ho ema Roma se makatu dirige oração. Ita la bele hanesang pas hahuma fuin ita hatudu ema tambah ema balung nia la dum confortável quando nia tu dirige oração. Mas kita tu católico maybe dalam rumah ema balung sente difícil então dia kliu antes ne fo hatenona kata corsida nia mag dirige oração. E depois MC tem que preparado. Se ema la bela foto oração, ita mag foto oração. Se ita rona katak moderador la halo conclusão ne bemak diak, kita haluha ita mos bele prepara keras conclusão rumah atau fo conclusão ikus iha encontro refere. Diak malusira ida nemak agenda badak dit. Wenghira ita tu sai MC iha ita ne office iha encontro mensal ka trimestral ka semestral. Nebemak ohin hafahau na beta botsira. Espera kata agenda idane bela tulung ta botsira atu brani hahu ona sai MC heta botsira nia office. Par depois idane bela tulung ta botsira atu aprende dia kluta nune bele sai MC iha ceremonia siraselo. Obrigada wain beta botsira hotu ita sia sur malo fali iha hanu video tu irmai kita haluha like subscribe no mos foi ta bosin comentário. No share baita bosnya maluk sira, kari kita bot sira sen katak video ne ya benefício baita bot sira. Obrigada, loron diak.